турында, кім Нобель премиясы турында сізге шегіш жасайды. РНАдегі биомолекуланың түзілішін белгілеу үшін биік рұқсатлы электрон микроскопиясын қолдану ұсынылуы ойлап шығару һәм шул эш үшін аларға премия бирәләр. Нобель пресс-релиз комитеты бұл электрон-микроскопия биохимияның яңашыға кірді һәм элекке болмаған бұл шуғынларға жауап берген мәлімет берге мүмкіндік береді хабар ясый. Һәм Швеция университетінде ішей тұрған Лозан Жак де Беше, Нью-Йорк шәһәрендәге Колумбия университетіндегі ішей тұрған профессор Йохим Франк һәм Британия Кембридж вәкилі Ричард Хендерсон әлеге ішке ең мөһим кіртіш жасаған деп санала. Нәрсәсе ул шундай электрон микроскопия һәм нәрсәдә аның икенче кулланылган ысуллардан өстенлеге. Һәрбер лауреатларның ул эшкә нинди кертеш ясаган һәм хәзерге вакытта кайсы җирләрдә ул кулланыла. Әтәгез ул сорауларга төгәлрәк җавап биреп китик. Нәрсәсе ул шундай электрон микроскопия. Ул яктырда торган микроскопияның бер төре. Ул беренче шартта биомолекулаларны өйрәнү өчен ясалган, кулланылган һәм шул якта кулланыла. Үз-үзенә яктырда торган электрон микроскопияның шулай кулланыла, ләкин аның үзенең яклары бар. Мәсәлән, аның белән нәзик кичкенә размердагы нәзик өлгеләрне тикшерергә мөмкинлек була. Һәм андый молекулаларның күләме бик аз. Эшләү принципы электрон бәйләмнәрнең бу молекулаша үтү һәм үтү вакытында аларның бару рәвеше үзгәрүләрендә тора. Электронлар бәйләме молекулаша үтә һәм детекторга эләгә. Детектор аларның үзгәрешләрен фиксируй итә һәм безгә информация бирә. Бирелгән информация аша сүрәт төзелә һәм без молекуланың сүрәтен күргән мөмкинбез. Детектор урынында хәзерге вакытта бик еш заряд бәйләме әсбабы дип аталган, прибор заряд связи дип аталган ясалма кулланыла. Әлеге ясалма өчен 2009 елда физик фәннән шулай Нобель премиясы бирелгән. Әгәр дә электроннарның үз дулкыннарын озынлыгын карасак, алар ул дулкыннан күпкә аерылыша һәм әлеге озынлыгы үзгәрә һәм мондый дулкын караганда бик күпкә аерыла. Шуның сәбәпле без молекуланың төзелешен хәтта атом күләмдә күргән мөмкинбез. Кысканычка каршы, әлеге кайбер материаллар бигрәк тә биомолекулаларны тәртибен карасак, әлеге методика белән тикшереп булмый, чөнки аны вакуумда үткәрәләр, вакуумга керткән чакта молекуланың төзелеше ватыла. Һәм аның сурәтен күреп булмый. Шул сәбәпле электрон микроскоп күп вакыт эчендә әлеге якта кулланып булмый дип санала торган иде. Хәтта кайбер галимнәр, мәсәлән, венгр физик Владислав Мертон үзенең статьяларына болай дип яза иде.
elektronniy mikroskopiya bir qachonda kimiklar quroli bo'lmayapti. Ham chunki intensiv elektronlar bilan bombardirovka ana isan kletkalarning tuzilishini buzadi ba'zan. Lekin bu yilni shuni bir turi o'zgartib, yanartib, anday sizlar dostupli ekanini oshib qo'shadi. Tekshirib turgan moddellarga asosan Twitter'ni kimtirish uchun ularning tuzilishida bir nechta o'zgarish bo'lmasa, shuning uchun mikroskopiyada ularning birinchi raqda quadrava ham, ikkinchi raqda yumshoqroq elektron bayram bilan tasvirlaydi. Oxirgi natijani ikkinchi turda og'irroq bo'lgan matematik algoritm shakllari bilan yasaladi. İkinci sorulardan masalan aşırı değil, sorarsak mesela hazırda bir iş kullanılan gen strukturlu analiz, hem yadro magnetik rezonansını koyarsak, elbette o sorular naşar değiller. Lakin onlar şu an nüklein kislatalarını, biyoklarını İran'da bir kez kullanılıyor. Lakin bu şirkette usullarda tügel, imna tekşirtilen ilgilerden söylediğinde sorular kelip çıkan. Mesela, eğer derinlik tüzülüş analizine koyarsak, o şu an moleküllerin büyük ölçeklik hem şartlı detalizasyada görüp var. Lakin, onun bir naşar yağı var. Onun resimün suretini turiş için onun kristal strukturasını tüzülge gerek. Mesela biyokların birinci tüzülüşünden üçüncü tüzülüşüne kadar bu vakit işler kullanılır. Hem takında bir ağır sırav oğullarının kristal tüzülüşünü topurga hem eğer de iş bir kübiyularga tutulurga mümkün. Eğer de elektron kısımını koyarsak bizge anday yasavuş gerek tügel, bizge koyartırgan bizden edil gerek hem pribor gerek degendir. Hem şunun sebeple bizden işler jingeli hem tizeye deb aytırgan mümkün. Takın, eğer de yadro magnetik rezonansını koyarsak, ana aşağı biz eritmeler ötetilen türlü proseslerini tekşirgen mümkünmiz. Hem yavaş aktif moleküllerin konfigurasyasını onun özgerişini görügen mümkün. Lakin bunda bir ağırlık biz razmer yerinden kichkinagina moleküllerin koray olamiz. Avar kletka membran suvunda eritilgan bo'lgan teshiklar. Ham shundan sababli, masalan, kletka membranasi bilan bog'langan biyoklarni eringanda, haligi suv qo'nuvi magnasiz, foydasiz. Chunki biz bir narsa ko'rmayapmiz. Agarda zo'r biyoklarni ham kletka membranasi bilan bog'langan biyoklarni ko'rsak, haligi elektron mikroskopiyasi qo'nuvi bitta jingil ham bitta tez. Elektron mikroskopiyani usulini yasovchini har bir o'ylab endi kiritish yasagan. Bu Nobel komiteti haligi uch bo'lim orasida bu premiyani tugal bir tegiz ulushda bo'lgan. Bu har bir jingilchining bir darajada teng bo'lgan kiritish yasagan deb atamoqda. Richard Henderson birinchi bu elektrotokli mikroskopiya kullanilganda tekshirtirgan bilgini suvdan ham shuning bilan ana bu vaqtda buzilishi kimga ham bo'lgan ham bu vaqt shu ma'lumot negizida
biomolekularni öğrenimi içinde fenni hizmet kerak bo'lgan ham erkak struktur tekshiruvlari kerak bo'lgan rasmga yetishga kadar juda ko'p ishlar o'tkazgan. Yakim Frankning muhim kiritishi u tuzilgan suratlarning matematik algoritmlarini tuzuvi va Galim matematika analizi haligi usulga qo'llaniladigan programma o'ylab chiqaradi. Uning ismi Spider, System for Processing Image Data from Electronic Microscope and Real-Time Files deb ataladi. Haligi programma hozirgi vaqtda qo'llaniladi ham yangrab turadi. Shu sabab ham asası yaxshi u ochiq dostupda. Ana irib tarafda. Ana tilasa kim quvonarga mumkin ham to'g'ri. Bu ishlar albatta golimlarning ishini bitta generate ham tezaytiradi. Creo qo'shimchasi 3-qovliyatga uchun Jaku debashi yordamida kelib chiqadi. U qiziqtirgan ilgi suvun eritmani to'g'ri usulda ishlab chiqaradi. Haligi fanniy xizmat ilgilarni tez vaqt orasida toptirgan mumkinliklar ham shu uchraqda topganda biz durust kristal strukturasini kirib ulgurmaydi. Masalan, shu xaotik bizning turishi ularning tuzilishini ko'rgan ruxsat berishi chunki biz kristallar elektron diffraksiyasini buni gay bo'lgan mumkin ham bizning kelib chiqqan surat durust bo'lmasligi mumkin. Suv bilan qilsin etanolga botirlar ham pribor-ishini qilyapti. Bizning fotoğrafdan plyonka sıyık azot bilen temperaturunu tutuyor. Şu vakitte ana elektron bilen bombardirovkası var. Hem ana suratını görürler. Şuay debaşı birinci bu elektron mikroskopiysen kullanılır hem ana viruslar tuzuluşun tabu işinde kullanılır. Hozirgi vaqtda haligi pribor bir yish kullanılır hem eng muhim bo'lgan kullanılı u 2016-yilda bo'lgan Rossiyada virus Zika'ni öğrenmede bo'lgan. Haligi virus epidemiyasi öğrenganda golimlar bir necha oy ichida shu elektron mikroskopiyani qo'llanib virus tuzilishini öğrenadi ham ana ko'rgan bilmada bor. Olgan bilim dorga molekulalar mishень bo'lgan mumkinlik bo'lgan virus shuni topirga bo'lishi ham tez orada shu virusga davo topirga mumkinlik beradi. Shu aytib haligi elektron mikroskopiya hozirgi vaqtda bek qiziq ham qo'llaniladi. Ham ikkinchi ishlarda da u qo'llanilishi deb sanaladi. Иногда Казанда большая конъюнктивит, когда замоча слова, конкретно шире bizning tema Qozonda tushunlar Ну, бывает, Nobel премиясын qaraganda hozirgi vaqtda endi chista bir fandan yana, masalan, fizik fandan yoki kimyo fandan premiya beriladi. Ko'p ishlarda ular fanlarning tutishunda kelib chiqqan ishlarga qo'llaniladi. Biz masalan kimyodan qanday ishlarni qo'llanamiz, lekin
bizning fizika fakulteti физфакта men yurumcha кафедра работы с низкой температурой kichkina temperaturadagi quvonayotgan ishlar olib boriladi, lekin ularning yo'nalishi ikkinchi qarab deb aytaylik. Masalan, bu programmada ular ana bit tuban temperaturada tushirmaylar. Ular ana etanol bilan suvlashadi. Ham u anda minus 100 gradusdan keyinroq tushmaydi. Masalan, bizning fizika bo'limlaridan qarasak, ular 10 kelvinga qadar shu sverxnizkiy temperatura deb atalganda shu diapazonlarda ishlaydi. Agar siz savol qilishda bo'lsangiz, mana bu yil kimga berilgan deb o'ylaydi? Bu videoga mening o'ylamimcha dars berilgan, chunki haligi asl ishni bit jinglaydi. Ham chunki lekada shu masalan ikkinchi metodikalarni ko'rsak, irsani, magnetizmni, arni тоже qo'llanib, lekin arni o'zlarining bir avroplari bor. Masalan, molekulalarni tekshirganda, ularning modeli tekna bo'lmaydi. Model o'shalarni topib bo'lmay, ularning konkret suratini ko'rga kerak, uni tushunga kerak. Uni tushunish uchun javomlar yasarak kerak. Ham u ishlarga qo'yib, mening o'ylamimcha, haligi вообще говоря, посол Нобель премию на деньги.